Nagabenta ke khobor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Keblai pi baro kini kilong khobor mta kasni. Syakam ka wekan ka school ha Arunachal Pradesh ya ka bal tip kertang kum ka sat heavy dev kerti bal tip ro ya ka kum ka mataji. Ya kan ikan ka la syak no baka panistom ben ya kena school jongka ha Archayu Kolam ka school primary ka bala penya ya ka Patanjali Ayurveda Private Limited ha itanagar ka bahap apo KPK Kesang District. Kasat Devi Dev Kirti kadai kanoi kai Sanskrit kabla phedri hadin bagi pulit kibu ka jing mudui persya ya ka hakash potarik unopra haka jakatrekam jongka ha itanagar. Kasat Devi kala syak pengat hapo kendon juvenile act halo ka jing pistom ben ya ki bobon ki kena skol ki barang red. Usu Superintendent of Police UTC Darang ulaya tu ba kani ka jing ja kala pau pertai hadin ba kimi kipa jong wei khuna ubala syasyo baru basyong ha kelas 1 kilayo i ya jinjam jong kamet jong ukhun jong ki hadin bakila tip baula syasyo ha school kilalek ujor da ka ejhar syaki pulit ka sejo sa ka shpo tarik unopra ki kidon kumba arphomut ki khna school ki basyong kelas 1 hadu kelas 4 ki baju sya penstom ben ha ka dev kriti kumbal yung tip laong ba kini ki khna school ki jusha berngam berset lada ja baki ya thu ya ki kimi ki pa jong ki baki sya penstom ne syasyo haka